Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ko General Byamungu na Lieutenant Col Willy Ngoma bari muri ba ofisiye ba M23 bamaze iminsi barafunzwe na General Makenga. Nakubwira ko abantu 15 bishwe bunyamaswa mu gitero cya Kodeko muri Bahema muri Nord Kivu. Hanyuma yo Tanzania yihanije umuryango Human Rights Watch. Libani abantu babiri bahitanywe n'igitero cya Israel. Reka dutangire twihuta cyane. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC M23 General Major Sultan Makenga amaze iminsi rero afunga bamwe mu basirikare bakuru ayoboye kubera rero ibyaha bitandukanye bagiye bakorera mu duce uramutwe ugenzura. Nibya rero byiganjemo gusahura ndetse no gukora ubucuruzi butemewe bwiganjemo bw'amabuye y'agaciro. Bahanwe rero bagahabwa igifungo cy'igihe gito. Barimo abasirikare basanzwe bazwi muri M23 ndetse n'umuvandimwe wa Makenga. African Intelligence ivuga ko rero ngo mu bahanwe na General Sultan Makenga ngo harimo rero uwari umuyobozi w'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma n'ubundi Colonel Jimmy Nzamuye umaze rero igihe gito afunguwe. Uyu ngo rero mbere yo gutabwa muri yombi akajya gufungirwa icanzu yakekwagaho rero gukoresha umwanya afite mu kwigwizaho ubukire. Nyuma rero yo kurekurwa General Makenga yese amuvana ku nshingano zo kuyobora ingabo muri Goma amugira ushinzwe gutegura ibikorwa mu karere ka kabiri ka gisirikare gakorera muri Masisi. Amakuru kandi avuga ko ngo mu kwezi gushize kwanzeri General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu usanzwe ari umugaba mukuru wungirije n'umundi w'ingabo za M23 ushinzwe ibikorwa by'ubutazi nawe rero yamaze icyumweru afunze. Umwanzuro wo kumufunga rero bivuga ko ngo wafashwe na komisiyo ishinzwe imyitwarire muri M23. Byamungu ngo rero yarakurikiranyweho gufata no kugurisha inzu 7 zo mu bwoko bwa villa zahoze ari za leta ya Kongo Kinshasa. Amakuru kandi avuga ko General Makenga akomeje gukurikiranira hafi amakimbirane ashingiye ku butaka avugwamo Byamungu, ari nako rero akurikiranira hafi dosiye ya Baziri Bashigwa ukuriye ubutasi mu mujyi wa Goma uvugwaho rero kuyobora agatsiko k'abajura biba imodoka mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu bakajya kuzigurisha muri Uganda. Undi mu bamaze gihe rero barafunzwe kandi nk'uko African Intelligence bivuga ni Ibrahim Makenga usanzwe rero ari umuvandimwe wa Sultan Makenga. Uyu mugabo rero usanzwe ari n'umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe umutekano w'ubutasi DCR mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. We rero ngo yarafungiye ibyaha birimo ruswa ndetse no kwigwizaho umutungo. Nyuma yo gufungurwa rero ngo yasubiye mu nshingano ze bitandukanye na Manzi Musonerwa wari umukuriye rero we watawe muri yombe akanafungwa akurikiranyweho gukora ubucuruzi bw'imodoka zibwe. Manzi rero usanzwe ari muramu wa guverinoma w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto ni guverineri. Nyuma yo kurekurwa rero yahise yoherezwa kuyobora muri Masisi. Hanyuma rero abishoye mu bucuruzi bwa zahabu nabo rero barafunzwe. Mu basirikare bakuru ba AFC M23 bafunzwe kandi harimo abo bivuga ko ngo bazize gucuruza amabuye y'agaciro. Nyuma gato yuko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Amenshi muri aya mabuye rero bivuga ko ari ayo basahuye muri uriya mujyi wa mbere munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aba barimo rero umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 Lieutenant Col Willy Ngoma. Mu mpera za Nyakanga rero uyu mwaka wafunzwe ibyumweru 3 ku itegeko rya General Makenga. Uyu ngo rero yaziraga gukora ubucuruzi butemewe bwa zahabu bivugwa ko rero ngo yasahuwe i Bukavu. Colonel Julian Mahano Baratuje usanzwe rero ari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa M23 we ngo yakozwe iperereza akekwaho ruswa ndetse no gukorana ubucuruzi bwa zahabu n'abashoramari b'Abashinwa. Uyu ngo rero nubwo yashoboye kuguma mu nshingano ze ngo byarangiye yimuwe yoherezwa kujya gukorera muri Masisi. Ni mu gihe rero ofisiye witwa François Kazarama we rero ngo agifungiye icanzu azira rero kuba yarisha umuntu wabaga mu nzu ye herereye mu mujyi wa Bukavu. General Makenga rero akomeje gucisha akanyafu ku byegera bye mu gihe rero akunze kumvikana anenga cyane imigirire mibi irimo ruswa, ubujura ndetse no kunyereza umutungo bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Zimwe mu mpamvu rero agaragaza nk'izatumye ahitamo gufata imbunda akaburwanya. Hanyuma rero twihuta cyane abantu 15 bishwe bunyamaswa mu gitero gishya cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro byagaragaye ko rero ngo ari abo mu mutwe wa Coopérative pour le Développement du Congo uzwi nka Kodeko mu mudugudu wamaze werereye rero muri sheferi ya Bahema muri teritwari ya Njugu intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro kuri telefone na 7/7.cd
Piro Morindiro umuyobozi wa sheferi ya Baemanolo yemeje ko rero ngo abahohoterwa bari bagiye gukora imirimo yo mu murima ku wa kane. Aravuga ati twumiwe abantu 15 bari bagiye gukora imirimo yo mu murima imaze baguye mu gicorero cy'inyeshyamba za Kodeko bicwa bunyamaswa ahagana mu masaa 12 za mu gitondo. Nkuko rero iyi nkuru dukesha seti.cd ivuga ubuyobozi rero gakondo bwerekanye ko ngo nta nzego zishinzwe umutekano nta kintu zakoze rero ngo zitabara abaturage bishwe. Hanyuma rero reka twihute cyane twerekeze muri Tanzania ngubwiye ko guverinoma ya Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania yakanye ibivugwa na Human Rights Watch ko igitutu cya politike ku batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se na leta ngo kiyongereye muri iki gihugu mu gihe kiri kugana rero mu matora rusange ateganyijwe kuwa 29 Ukwakira 2025. Mu gusubiza raporo ya Human Rights Watch rero umuvugizi wa guverinoma Jason Musingwa yavuze ko rero iyi raporo atari iyo kandi ngo iyo bya rubanda. Musigwa kandi yamaganye rero ibirego bya raporo zivuga ko ngo hakomeje kubaho ishimutwa ry'abaturage mu gihugu mu itangazo rivuga ko ngo kuvuga ko ubwisanzure bwa politike bugabanuka mu gihe cy'amatora rusange yo muri 2025 ngatari ukuri. Ritangazo rongera rikavuga ati itegeko nshinga ry'igihugu riha uburenganzira bwo kubaho umutekano n'ubwisanzure kuri buri munya Tanzania. Umuvugizi rero yanenze Human Rights Watch gutanga raporo nk'izi zibogamye ndetse niye guverinoma amahirwe yo kugira icyo izivuzeho mbere yo gusohoka. Musigwa rero yavuze ko ngo guverinoma ya Tanzania yiteguye igihe cyari cyo cyose gufatanya n'ikigo icyari cyo cyose gishaka amakuru nyayo. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko rero ngo abayobozi ba Tanzania bahagaritse abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanenga ishyaka riri ku butegetsi gucecekesha itangazamakuru ndetse no kwinjirira ubwigenge bwa komisiyo y'amatora. Namatamsanka Masco Mpaka umushakashatsi rero muri Afrika muri Human Rights Watch we yavuze ngo abayobozi bakeneye kwirinda kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'itangazamakuru. Raporo kandi yahamagariye guverinoma ya Tanzania gufata ingamba zihutirwa zo kurengera ubwisanzure bw'amatora rusange, aho Human Rights Watch n'ubundi ivuga ko ngo iri mu kaga gakomeye. Tanzania yavuze ko rero ngo yiyemeje guharanira ko uburenganzira bwa muntu, demokarasi, imiyoborere myiza ndetse no kugendera ku mategeko byubahirizwa mbere y'amatora rusange ya 2025 ndetse n'ubundi na nyuma y'aya matora ngo amategeko agomba kubahirizwa. Dusoza kuri uyu wa kane tariki ya 2 Ukwakira, Minisiteri y'Ubuzima yo muri Liban yatangaje igitero Israel yagabye mu majyepfo y'icyo gihugu cyahitanye abantu 2. Muri icyo gice rero ingabo za Israel zihora zihagama ibitero zivuga ko ngo byibasiye rero Hezbollah ishyigikiye Iran, nubwo rero hari haremeranyijwe ihagarikwa ry'imirwano. Mbere y'umunsi umwe umuryango w'Umgeroni wemeje ko rero ngo hapfuye abaturage b'abasivile 103 muri Liban kuva amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Hezbollah yatangira gukurikizwa muri Gushyingo 2024. Loni rero yasabye ko imirwano yahita ihagarara nkuko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa. Minisitiri w'Ubuzima muri Liban yaravuze ati umwanzi wa Israel yibasiye imodoka ku muhanda wa Jamaka ka Lidali ahitana rero abantu 2 abandi barakomereka. Icyo gitero rero cyabereye nko ku birometero 10 uvuye ku mupaka wa Israeli. Hanyuma ariko tutarasoza ngo twerekeze mu yandi makuru, reka tubabwire ko nta munyamahanga ufite visa wahawe na leta ya Kongo ukemerewe gukandagira mu matwari y'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 rero wafashe icyemezo cy'uko nta munyamahanga utunze visa yatanzwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzongera kwemererwa kwinjira mu duce igenzura. Ni icyemezo rero ubuyobozi bw'uyu mutwe bwafashe nyuma y'uko Kinshasa nayo yari yafashe icyuko rero nta muntu uturutse mu duce tugenzurwa na AFC M23 wemerewe gukandagira mu duce leta igenzura. Munyamakuru Stanislas Bujakera yasubiyemo rero amwe mu magambo yo mu bayobozi bakorera ku ruhande rw'inyeshyamba. Aravuga ati mu gihe cyose rero batemera leta, inyandiko z'ibyangombwa zacu natwe ntituzigera twemereza zabo. Uwo muyobozi kandi yashimangiye ko umunyamahanga wese wifuza kugera mu duce twabohowe ngagomba kwitwaza visa yatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha za AFC M23. Aravuga ati visa zatanzwe na Kinshasa n'izindi nyandiko z'inzira zigenewe kwinjira mu duce twabohowe
kuri ubu zifatwa nk'izitemewe ni ibipapuro bisanzwe. Kubw'inyungu rero yo kubanirana ndetse n'ubutabera, aya mabwiriza ntareba abantu babonye viza zabo mbere ya Gashyantare 2023. Ngira ngo nuko bimeze rero. Hanyuma rero biraganisha ku kwigenga burundu kuduce igenzura, nicyo kibazo abantu bibaza. Cyemezo rero cyo gutesha agaciro viza za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirakurikirwa n'ibindi n'ubundi bitandukanye M23 yagiye ifata, birimo gushyiraho abayobozi b'intara za teritwari ndetse n'imijyi igenzura. Uyu mutwe kandi umaze igihe warafunguye banki ndetse n'urwego rw'ubutabera bibangikanye n'iby'ubutegetsi bwa leta ya Kongo, bikaba rero byiyongera n'ubundi ku nzego zirimo igisirikare na polisi usanzwe n'ubundi ufite. Ni ibice amarenga rero kugeze kure ugana ku bwigenge bwa burundu mu duce ugenzura. Kinshasa rero ku ruhande rwayo nayo irasa n'ikomeje gukura amaso ku duce two mu burasirazuba bwa Kongo tugenzurwa na AFC M23. Kusibye gukumira abaturage baduturukamo, yanamaze no gufunga amabanki yadukoreragamo, yahagarikira imishahara rero abakozi batandukanye badukoreramo, ndetse ikura kwigira ubuntu ku banyeshuri bose biga mu mashuri aduherereyemo in general. Nibyo rero muri rusange. Reka dusoze gutya, reka dusoze. Nge nitwa Itangishaka Emmanuel, mwifurije ubuzima bwiza no kuryoherwa n'ubuzima. Press subscribe niba ari bwo hageze. Yica no yitwa Ubuvumbuzi official.